Mu kiyaga cya Kivu haravuga ubwato bwarohamye mu mazi buva ahitwa Karehe bujya Kitutu mu mujyi wa Goma. Ubu bwato bwari bwuzuyemo abantu bataramenyekana umubare, hakaba hakurikiweho ibikorwa by'ubutabazi aho hamaze kurohorwa abagera kuri 23. Abagera ku 8 bakaba bari gukurikiranwa kwa muganga mu gihe igikorwa cyo gushaka abandi kigikomeje. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana merdi. Wote